Šemsa Čelaković. Nije, Amir Omić, njega nema još. Klubu, pa ostaću. Ajde, pa ne skirava se. Okej. Good evening, ladies and gentlemen. Akša Harala, dobroveče, dobrodošli u Bosansko-hercegovački kulturno-rekreacioni centar. Čast nam je zadovoljstvo predstaviti nam veliku nadu estrade, bosansko-hercegovačke estrade, Amara Jašan-Spahića Gileta. Put your hands together, ladies and gentlemen. Amar Jašan-Spahić Gile, pobjednik zvijezda Grada i zvijezda Usponu. Večeras u Petu u Bosansko-hercegovačkom kulturno-rekreacionom centru. Dobrodošao, Amar. Bolje vas našao. Akša Majda svima, kako ste vi? Hvala vam što ste došli, ja neću puno da pričam, ja ću da pjevam. Ajmo majstere. Da poziv na izvore svetom posljednju, ja sam i koga mi nazove, ja poslao bi nju, da ju kaže bila si mi sve, nisam. Zovija! Ajde gore, Zovija! Gile!